Reka turebe. Attention Liverpool. Liverpool mikono juu nyuma gukomeza kwisirira isimbi imbere zamu rya Aston Villa harimo offside tu ntacyo nogeza umwuka wawe rwose ntacyo nogeza offside nayibonye. Attention Liverpool nyuma yo kugitsinda mu kanya gato bakacyanga. Emiliano Martinez urumuhanga nibyo ariko amakosa ukora nawe ni menshi. Bamuhereza umupira kugira ngo awutere imbere yitangira pase kwa Mohamed Salah. Papa Meka Mauluz Gali umupira weza mu rushundura. Salah Gali umutipe avuye na Greg mu gihugu cya Misiri imyaka 33 y'amavuko 15 z'ukwa gatandatu 92 nibwo abonye izuba uyu muvandimwe metero imwe na santimetero 75 Liverpool kimwe. Attention kature Liverpool terekamo Ryan Gravenberch Liverpool Ryan Gravenberch arayiseka nanone ibintu byo kwiyagutangira inyuma hano. Emiliano Martinez tanga pase kwa Pau Torres awutembera bifatirwa n'abasore b'ikipe ya Liverpool. Funga umupira Ryan Gravenberch sunika rimwe kabiri rekuri shoti Pau Torres umupira awugira mwiza kurushaho uragenda mu rushundura. Emiliano Martinez abura amerekezo. Ryan Gravenberch umuholandi yavukiye Amsterdam imyaka 23 y'amavuko 16 z'ukwa gatanu nibwo abanyuze mu muvandimwe ibira 77 Gravenberch metero na santimetero 90 shiramo icya kabiri hano. Liverpool 2 Aston Villa ubusa. Joe Gomez na Alexander Isaac bakaba basoje umukino batagiye mu kibuga. Ngira ngo nuko bigeze Sancho na Mohamed Salah basohoberana Ian Matsen na Mohamed Salah basuzanya hanyuma batara Mohamed Salah uyu munsi yatsinze igitego Mohamed Salah nekereza ko na pressure isa nka igiye kumugabanyuka. Clean sheet Liverpool yongeye gutsinda umukino wa shampiyona nyuma y'iminsi 40. Yoga gutsinda gute cya 20 batsinda Everton mu kiyeba wayo bitego 2-1. Ian Matsen n'umuholandi arimo araganira iki Dutch Ryan Gravenberch. Songera ngo igitego cya Salah ndetse na Gravenberch kipe ya Liverpool ku mwanya wa gatatu. George Mama ndashimira kera kaba yakoze clean sheet cyane. Liverpool 18 mu mikino 10 ku mwanya wa gatatu. Iri nyuma ya Arsenal ya 25 n'ibitego 15 zigamye ndetse na Bournemouth baza gukina imikino 9 ifite amanota 18 zigamye ibitego 6 16 kandi match kurikira ifite Liverpool. Yes. City sakina Liverpool ku munsi wa ku cyumweru. Liverpool ifite City na Real Madrid muri iki cyumweru. Aston Villa ku mwanya wa 11 n'amanota 15 ngira ngo Liverpool ariko nuko ari imyanya kuko reba niba ifite 15
City ya munane City ya munane byoroshye muri Ifite 16 itsinzi ushobora kuba iya kabiri yego n'urugero shampiyona mu by'ukuri nko muri weekend Isa itaha negeranye cyane. City na Liverpool nizikina wowe Liverpool wenda City yayitsinze bisobanuye ko Aston Villa niba yatsinze match ifite Bournemouth match zikomeye mu by'ukuri ngira ngo ku munsi ngo w'ejo City ejo nitsindira itirana umwanya wa kabiri niko bimeze yahita igira 19 rwose niko bimeze ubwo ku munsi w'ejo ni saa 12 n'igice tuzabagezaho match ya Aston Villa umva kandi Aston Villa ubwishite ya Man City zakira Bournemouth urashonje gwino ugiye kurya ndashonje rwose ndashonje saa 12 n'igice ku munsi w'ejo Man City zakira Bournemouth ira gahunda zindi ubwo tubane ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Magic FM Rwanda kuri Samir Silva cyangwa se kuri Aimable Mbappe 11 ngira ngo Samir reka ngushimira koza cyane asante sana joro ryiza kuri mwese